turashaka kuvuga bukeya kubyerekeye coronavirus kuko ari icyago cyashaganyije isi yose, ariko kandi ibyiza ni ugukomeza kuyivuga cyangwa se kuyivugaho abantu bose bagahagurukira icyarimwe kugira ngo bayirwanye. Iki cyago rero kije vuba kandi ko kiratera isi gihaye cyihuta cyane, kandi kibangamiye isi n'abanyabwenge. Ariko mbere yabyo reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri hano mu butumwa bwiza bwa Luka isura ya 21 no ku 11. Haravuga ngo kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera bwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Imana itubabarira. Coronavirus ni ijaribu rikomeye cyane kuko twabivuze, kandi iri jaribu ryafunze amasomo, rifunga amasoko, rifunga utuzi, rifunga amabarabara, kandi noneho ryazanye n'ubugome bwo gutuma abantu bataramukanya badasurana. Iki cyago ndakivugaho amagambo agera kuri 3. Ijambo rya mbere ndagerageza kuyisobanura, cyangwa se iki cyago ni iki. Ijambo rya kabiri, iki cyago cyarahanuwe se? Iki cyago, ijambo rya gatatu, ni uburyo bwo kucirinda. Ubu buryo mbaye nkivugamwo ni uburyo bw'ivugabutumwa kuko ni wo mwuga wanje. Iki cyago se ni iki? Kuko namaze kubivuga haruguru, ni icyago cyateye isi yose, cyabujije abanyabwenge guhumeka, cyangwa se abanyabwenge kikababuza gutekereza. Abakomeye, abatunzi bose ko barahuza imitwe bakabura igisubizo, ariko igisubizo turaza kukibona hariya hepfo mu byahanuwe. Nubundi ndongera nshimire abantu bagerageza kubisobanura cyane muri domene zabo, cyangwa se mu myuga yabo. Ubushize Dr. Kanyiki yagerageje kubivuga, arabisobanura cyane, ariko nanone ndaza kubivuga hariya muri recommandation, nongere mutera intege kugira ngo ibyo bintu abisobanure cyane. Ubundi kandi bari abantu bose baye basobanura kiriya cyago, ko barasobanura ukuntu gihaye giterura abantu kwandura cyane. Hariho ibintu biba mu mubiri bita reflex. Ni uburyo umubiri w'umuntu ukora utabanjije kubyishiramwo wewe, nko guhumaguza. Iyo umuntu ahumaguza, umubiri ntubimenya, ntumenya ko wahumaguje. Niyo mpamvu noneho n'iriya reflex umuntu kugira ngo yikore ku kanwa cyangwa se ku maso biterwa na reflex. Ni ukuvuga ngo umubiri ntubimenya, cyangwa se ntuteguza nyirawo kugira ngo akore ku munwa cyangwa se akore ku maso. Niyo mpamvu abantu bandura cyane. Noneho umuntu agakora hariya hantu uwundi yakoze wanduye, nawe bikamworohera iriya reflex kugira ngo akore ku kanwa cyangwa se ku zuru n'ahari aha handi hose, cyangwa se kuri iwe wenyine kugira ngo ashobore kwiyanduza. Ijambo rya kabiri ni kibaza ngo se iyi corona yarahanuwe? Yego, yarahanuwe. Niho hariya twasomye mu butumwa bwiza bwa Luka. Iyo usoma
mu gitabo Bibiliya ijambo ry'Imana usanga Satani yaraje muri iyi si aza kuyanduza. Kiriya ni ikiza rero cyazanywe na Satani kubera kuko isi yanduye. Noneho kuba byarahanuwe n'umwami Yesu ni ibintu ntibitangaje kandi ntibiteye ubwoba ku mukristu usoma ijambo ry'Imana akarikurikirana. Niyo mpamvu usanga abakristu yego dufite ubwoba bwo gupfa ariko ntidutinya kubera kuko ibi bintu bisanzwe byaravuzwe. Ariko kandi habaho n'ukuntu Imana ishobora kwiyereka abantu, ikiyereka abanyabwenge kuko ubwenge bwabo ntacyo bumaze cyangwa se buri hasi cyane, kandi gashaka ko n'abari abanyabwenge babimenya. Niyo mpamvu abantu batagomba kwishira hejuru. Reka ntange urugero rw'Abanyamerika, iki gihugu dutuyemo. Ubundi kino gihugu cya Amerika ni igihugu gifite amahame y'ijambo ry'Imana, ni igihugu gishingiye ku Mana cyangwa se gishingiye ku ivugabutumwa. Iki gihugu ni igihugu cyavumbuwe n'umuntu witwa Amerigo Vespucci, yari umuvugabutumwa, na Christophe Columbus nawe yari umuvugabutumwa. Niyo mpamvu kino gihugu gifite amahame y'ubutumwa bwiza. Yewe n'abantu bavuye mu Bwongereza, abantu ba mbere baje bava mu Bwongereza baza muri kino gihugu, baje bahunga itotezwa ry'ivugabutumwa. Donc bari batotejwe bava mu Bwongereza baza muri kino gihugu. Igihugu aho bashikiye mbere hitwa muri Massachusetts, bahita umusozi w'Imana. Muri ririya jambo ryanditse muri Matayo 5:13 bahita umusozi w'Imana. Ni ukuvuga ngo Amerika ni umusozi, ni umuhana uri hejuru y'umusozi utabasha kwihisha. Amerika iri hejuru, niyo itegetse isi yose kuri none. Noneho uko abantu bakomeje kuza muri Amerika bava hirya no hino, baraza baguma guhindura ya mahame y'Imana kugeza ubu ngubu arasa n'ayashize. Nkako ntushobora kubivuga nkuko njyewe mbibona. Abanyamerika hariho ibyaha bitatu bakoze bishobora gutuma Imana irakara. Ijambo rya mbere, hashize imyaka 54 abana b'Abanyamerika bazaga bashika ku masomo bakabanza bagasenga, bakiragiza Imana, bakishira mu maboko y'Imana. Ariko muri iyo myaka 54 babikuyeho. Ni ukuvuga ngo abana ntibagisenga. Aho ijambo ryongeyeho, bahanguye abatinganyi bari abagabo n'abagabo bashakana, abagore n'abagore bashakana. Ijambo ryongeyeho, bemereye abagore n'abakobwa gukuramo inda batifuza, badashaka kubyara. Noneho imibare nakoze hano, hariho ikigo cyitwa The Centers of Disease Control and Prevention, kiba muri Atlanta muri Georgia. Kuri iri jambo ryo gukuramo inda, ubushakashatsi buravuga ngo ku munsi umwe muri Amerika gusa hariho hakurwamo inda hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 4 ku munsi umwe. Mwiyinga rimwe hakurwamo inda ibihumbi 28. Mu kwezi kumwe hakurwamo inda ibihumbi 120. Ku mwaka hakurwamo inda 1,000,000 n'ibihumbi 464. Abo ngabo n'abana
b'inzirakarengane baza bapfa bicwa batazi icyo bazira. Urumva ibyo ni ibintu hamwe n'ibindi bikorerwa ku isi bibi, kuko ibingibi bikorerwa muri Amerika nibyo kandi bikorerwa bandi biyita abanyabwenge, barasuye babijana ku isi yose, bagenda babikoramwo mu buryo bwo gushaka ifaranga. Rero aba banyabwenge biyita ko ari abanyabwenge, birashoboka kuko aribo Imana ihaye ashaka gukosora kugira ngo ibereke ko ariyo Mana yonyine ikwiriye icyubahiro. Ijambo ryo kurangiza, hariho ijambo ryo kwirinda. Ni byiza leta yamaze n'abanyabwenge n'ibitaro bamaze kumenya kutwereka uburyo iki cyago cyandura. Noneho ni byiza kumvira leta, gukinga ikanisa umunsi umwe ibiri si igitangaza, ariko kugira nyine ngo abantu bashobore leta ishobore gufasha bariya abantu bayo kugira ngo babeho. Mureke twumvire uko leta itubwira, kandi n'ubundi n'amasengesho yari mu mitima nubwo tugomba guterana. Noneho ikoranabuhanga ryaraje, abantu nibaterane bakoresheje amatelefone cyangwa se mu bundi buryo, ariko n'abadafite buriya buryo nibitonde bumvira ariya mategeko ya leta idusaba. Ijambo ryongeyeho ni ijambo ryo kurangiza, ari ryo jambo rya gatatu, ni ijambo ryerekeye kwirinda iki cyago. Kumvira leta ni kwiza, kumvira amabwiriza ya leta ni kwiza, cyangwa se kumvira amategeko. Leta iyo itegeka abantu kuguma hamwe, cyangwa se na biriya bindi byose itubwira byo gukaraba, kutaramukanya, ni byiza ibishaka ko twirinda kiriya cyago kugira ngo kidakomeza gukwira. Noneho ni byiza kugira ngo twumvire ariya mabwiriza. Ariko kandi kuko nabivuze haruguru ngitangira, abantu babifitemo ubumenyi ni byiza cyane. Hari ukuntu iyo umuntu avuga ikintu azi neza, yize, aragisobanura neza. Kaba nosaba abantu babifitemo ubumenyi nka kuriya navuze haruguru kwa Dr. Kanyiki, by'ukuri ni byiza watanze kiriya kiganiro, ariko reka kugihagarika, komeza nanone umenyesha abantu, ujijura abantu, ubwira abantu ukuntu kiriya kiza kimeze, kiriya cyago, no gukomeza kucirinda ni byiza cyane. Dukeneye buri muntu muri domene yiwe kugira ngo akore umurimo bene uwo nguwo. Ijambo ryongeyeho kandi rikomeye cyane, mureke dukomeze gusenga. Amasengesho ntakatike, abe menshi, kandi dukomeze twegera Imana cyane, kuko iki ni igihe cy'imperuka, ubwo Yesu Kristo yahanuye ibi. Hariho n'ibindi bihaye biguma kuza iri imbere aho duhaye tuja. Dukomeze twisunga Imana cyane, kuko Imana niyo nkuru. Ndangije nsenga, ariko nihenze hariya haruguru iyo ntanga ibiganiro mbanza kwivuga amazina yanje, ariko nanone nta kibazo. Nitwa Manowa Rugabire Sebahizi, ndi umuvugabutumwa, ntuye muri leta ya Texas, muri leta zunze ubumwe za Amerika. Reka turangize dusenga. Uri Imana igira neza, tuguhaye icyubahiro kuko uri umwami. Ni wowe Mana wenyine, kandi ni wowe ukomeye wenyine. Abanyabwenge, abatunzi, abantu bose bakomeye bari munsi yawe, bari munsi y'ukuboko kwawe, bari munsi y'ubutegetsi bwawe. Twongeye kukwereka iki kiza cyagose isi yose, giteye abantu ubwoba, ariko bundikiza iyi si yose amababa yawe. Wongere utwibuke kandi wongere utugenderere.
hirya no hino, abamaze kwandura ikicago ubakize Mana, n'abatarandura nanone ubarinde, kuko ni wewe Alpha na Omega, ni wewe uzi isi uko ihayigenda naho igeze. Utubabarire ibyaha byacu kandi uduhereze inyota yo kurushaho kukwisunga. Icyubahiro ni cyawe none n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.